Kulumka taku bukuk song hang dinesh the Burma jotone buskang tese 5 pika tini chung halainai hosol nga ka students ong bagwi takle bosoro je 10-12 pass ngai rok especially 12 pass ngai rok jodi kebo nursing bag kujispan porner once with tong Bangalore but jispan father has to porner once with tong rok please no rok kaham ke inquiry klaidi kono jaga o phano admission ngani sikang bo agent the bobo bumtu jorati bobo su jorati karak bobo su jorati kubui amo jotona inquiry klaidi a haino ereng joto agents rongni kok samane tui go suita thangli bakse sauno agents rok je scholarship esimi porimano nei kintu ulo haino rok emonongi mano je norok ni fees rujagya norok porika mari angai thangmano to ke joto point norok buju nyarani chai tokdi jesipon norok discuss khlele kyanke agents ni yago jotono clear khe kaisa paper si signature na laidi ki omo haige chini discussion angkha agent by so agent no singam sujurate rang rakha joto proof norni thani tongdi je agent no rang mani they bo college or admission ngani u college ne bumong proper perfect college ne bumong nadi because kabang mai amon tongo je no kaisa college ne bumong sawi tai kaisa college borte khlairi mano kabang mai agent program ha ke khlayo and lastly borok no admission khlaya pon ngi thangone no admission rang borok ni je chawi pai mano so amono kisa satro kotong di tako song clear khetong di jeng taklai tiprasa Bangalore tiprasa Tribal People Foundation itoi chang waisa already announced khlaijak but jeng tabu tisha announced klayo in case norok jodi kebo phano students rock Tripura People Foundation itoi Bangalore hatayo porna muchungwi especially GNM nursing rokni bagi jeng special approval nanai koyekjona college koyekta college which are already connected already tie up jeng a jaga wa 15 to 20% discount on the first year fees so norona remano to avni criteria tango do's and don'ts tango so overall jotono clear khai update remano bas hilai agreement papers see clear claim or admission clear mano but safety security chang always no nine so as no koina mo so tawo so in case no chase agent pano admission ngani bagay want to tong hungke please naidi chini tibrasa angthong wansa angthong jisin jat phan angthong to kaham ke naina ni bagay chai tokdi kaham ke inquiry khlaina chai tokdi college ni bumung kha je discussion khlaimani jotono kagoso sei signature na laidi agents rok bai tenor ni fees rok pura clear khlaidi bo jaga to ma extra fees da tong nai exam somoy extra fees dang nai ba exam ni sikang kono fees drana nang nai baksa je scholarship ni kok samani or scholarship ni kok bo norok extra bum dikhe man nai ba scholarship man yaglo chung bum dikhe pay khlaina college ama har jotono clear khe sangai kaisa paper o agreement do sei na laidi please ani koimong obono to taku song je taklai 12 pass ngai admission ngani one sung nai rok students rok sudo students ni buma bu farok jotona one suk di o video no jesuk jorate no share klaiman jak share klaidi taki joto tiprasa je Bangalore porna hani one sung nai ba je father has to porna one sung nai rok o kokno saimana ni tei tini Bangalore tiprasa Tripura People Foundation itoi chunarok phaina mo chungo chungbai khurna mo chungo ke chungnarok no first year fees o 10 to 15% but 20% bano chung jodi man ka angke discount khlairi nai ba o jaga ni bisingo chung bear khlai nai so asun tha bu song kha khlayo students rok kaham ke na buji pai na nai please spread this message as much as possible in case norok kono information nango ba kono guidance nango ke norok chungna anytime call khlaimano message khlaimano WhatsApp ke norok ne tamo question but norok tam saimana nemu chung chini kokduk number ba WhatsApp number hangang ke 8088028601 o screen over naimano o comments over naimano please norok no khoi jabo kaham ke sotra ko ke phaibaidi kaham ke inquiry khlai porna ne ba ke phaidi olo jongjalo thaklaidi khulumka hambai